iphutha nathi lapha isithombe manje iphutha naleli butho baphathe kabi abantu abazi libutho likhetheke ngani kanti lobuhle isimo sesithatha kalamahawu siwaphathayo namahawu isilo singawafuni ngalithola loluthu ubuso benkomo sasingafuni ukulibona lo no donkane laba ayifuni lo manje sihamba lapho nje inhloso yethu leli butho ngo-2023 sibe sisilako 4,000 manje siselako 2,500 asiphelele njengoba sina abantu babanjwe imicimbi behlukene masiphuma nje uma amabhasi ayisithupha inkosi uma kuthi ufuna ukusixhasa nje singabonga into yokuhamba inkosi yesibuzo ibhasi angibonge mnumzane ngaphandle hola hola angibonge mnumzane ngane ngane phakathi kwesikole ngiyaloku leshathwayo lapho ngoba lento enizayo ngizwa ngithokozela ungasho ukuthi lana emaqadini ngingabonuli ngiyabonula nami kodwa ngithena ngiyeke lesibuke ama-visit aqala ngoba mase ngivunule mina nisunibaleke nonke amakhosi awabalayo ngiyawazi onke ngosakaqini number 7 number 9 ngosaphi lamakhaya sobona khona ungose oluntu esanda khothama omncane wethiswa khothama ngangikhona ubhabhatiso esontweni lesho abantu amanazareth yazi ngonke zona amanazareth yibe inkosi ebaleki moyeni inkosi umkhisi namajokes kakhulu lana lasema bengasekho usanda khothama lana lasema usakuza usaphothema wasesimaheli uzona inkosi zonjani yebo salwa yona phela inkosi yakwamkela kathoyana ihlelo angifuna nomisi wayo angifuna ndawo wakhe Besha kumngezi inkosi ubhekisesi ushangasi ma esingwe inkosi umehlo uzanga inkosi umzwendoda kaSibangendo bayetha banomnkosi uThobo baba ubani inkosi yakhe ngishiye inkosi uMkobo ubani mhlawumbe baba ngiyabonga mfowethu ngathi lento yezayo alihlobisi umuzi kadalonana ona ngihlobisa isimo samakhaya uthi bese ikhuluma ngumntwana ngabe sethi sathi isilo sikushaya isithombe nani wakhala abanye abantu ngoba injani nina ngoba nje nami khona ngithanda nina nginganazi ngiqala abayinde abantu yakwazi ukwazi ayibona awabosho kantolo yami imbu lento yezayo engiyakuselela ukuthina ufuna ukushangana kade mla phambili nakuza lapha yabese ngiyakufuna ngenkosi ungibhala osuko awagwana awe ilo mana ngale hayi ngokushaya isithombe nami ayiphale ola ngithi lesikeke
Ngiyasithanda. Awunaso manje. Ngala uyokhale ngembezi kusasa. Kusasa bafike selivunile. Kuphele emuva kunjika lapha. Ikhona ngoba oyishilo la. Acisha ehlabene. Siyeka. Ngentela kuyiphini. Awufeza ngene yakho lapho. Awisho.
Sebethi boye ngabantu balelizwe banensondo kangaka bajikile Amen.
Wait,
Umbuzo uma nivela emakhosini niwahlonipha amakhosini yakale nomzana uma inkosi yakho umakhaya elimba Thoyana namakhosi ami engawabalanga akhona ebhasi inkosi ikathatha induku yakho yakwazi ukuyithatha uma le nduku kasiphucele ngalo ezoyithatha kumina manje le nduku ayibone yama akamzudlala uzojani ngandudeni manje ayisi kamqhawe kabeka kathube kasilwane kanjena kangontoma kabhebhe kanjena amashiki amakade yonke lawo ngithi le nduku ayithathwe lo muntu wayo manje athi yipolo ahambe namakhosi athi na ngakho ngenze njani makhaya ngenze njani hayi ngoba induku ayisagalulwa manje ziyathemba inkosi ngakithi imali Just